Shaina tureba ibintu bitari umwe na bimwe ibiro tukwataho nk'abantu tureba amahonano yo makantureba ibyo bwese ntureba nangwa iby'amakantureba ibintu binji kandi erizoba mu program ntija ko tureba ahanshonga erinsiaho itu twakwasa kujango eriso important ningashine mugasha muntu waburijo kujango akamanya ukayakwasa kubona twaza bitahandi tabarka yo omakuru na Elias tugusa kandi yabaregumano reba TV wese bari kutukunda izoba ryona kushanga ngo bano tureba program erizo bantisha kuba tureba ahanshonga ya baraza etebekanisiweho office yo mu hababe mukuru wa government ingashomwete DPP ugorna bare director of public prosecutions nyine ho mukurkurwa office ejo kanaisha ko natugambira baraza ejo twija kubaho isobe ya nyinza kare turukutskwata ho no bahashin kwambe mbegita tuganire cyo twija kubaho isoba ya nyinza kare umusige isoba nasa kwa ninyegaitwa ho umwami Peter Rubarema ugone resident state attorney wa Isinjiro kandogunaga office ya DPP nakwachiro program umwami Rubarema damutseho umurego wa TV West bari munonga umutebekanisa wa program eji n'abantu bita barunji abakureba TV West n'abaramsya koko yabagambira amazina ndi Peter Rubarema kandi nkora mu office ya director of public prosecutions nasho mu nyankore uruciga utwasa kweta umuhawe wa government ni nkora mu nka resident state attorney wa Isinjiro so ni nkora mu district ya Isinjiro aha kota aho amaye kuna mshanjo. Yes. Nyenda tuanze turebe state attorney wenu ha DPP wenu ha mutana basa umuntu wabirijo na subtachman wena asa kujati buri umuntu wena tumwetaro ya ningashperida umuntu yena tureba ningashi umuntu wa hansi utakubyengaje nabasa kumushoborota state attorney wenu ha kandi yo office yo muhaba mukuru wa government wenu ha kanana korachi. Bari munonga DPP nashi umuhabaye mukuru wa government ni office yatiriweho constitution ya Uganda kugira ngo habeho umuntu omishango yabushobya y'abantu bacakaba ba police habeho umuntu owagikurira imishango ejo akurire okucondoza kwa police kandi nano twayikana uguzo mukoti abano yakurira abantu abakoze imishango ejo omukoti constitution ikameneza amani obujunani zibutari mwe na bumwe omishangejo nko ku nyine ko nagamba ku directing police akucondoza nko kunagamba okuteka imishango mukoti ko kamana no kujihayo imishango yaberiyo wakashanga ngo bujuri tibwambara ninga bwishonga stade mwe nazimwe akajihayo bagiye mukota batajibinga we DPP wenyine abantu we yajihayo ajya tonka tubetutira umushango uguri guti ko abashonga stade mwe nazimwe mebe bujuzi bace twafuna ko twenda hatkana abantu yakwaki abantu yaguye umushango ogwe DPP hati DPP no muntu wo mu Uganda yona ogwe muhababi mukuru wa government no muntu wo mu Uganda yona Lino Anguzo exactly Mr. Lino Anguzo boss wawe yes ogwe number 1 boss hati takaza mu ihanga yona so office je kateka aho za offices zindi ezikwasa kweta za stations mu districts nyingi mbara ziriyo Isinjiro kunagamba bushenyi na district nyingi munonga mwene ukumule encourage mpa ama district nyingi gene stations zezo hata abo bakora abo baro yakwa bakora mu offices zo bakora umwuga gwa muhababi mukuru wa government ambo bakweta wa state attorney state attorney oruche mbaza kuchobora state ni ihanga mwenu ninga government yes then attorney aba lawyer ni wetkweta lawyer omurimo rutinga plead so umuntu state attorney aba yaba lawyer wa government ninga aba umutonganirizo wa government plead orukorereza government yes so ncho state attorney kumanyisa nibo bakora umwoga gwa DPP omuza station zona omwihanga lyona kureka roho emyoga eyi basisa ntaka akora DPP aine kwekurira nko muntu na muno nko kuya imishango omushango ndana gutira mu koti kuza kugwihayo ni baine kwaza nashaboro so wa DPP ejo constitution ejo agamba nago ekagamusigira wenka tagagabana nitwe
aho n'imishanga indijo ke yo mu corruption na n'indijo etari imwe n'emwe yo kushanguza kutwara mu koti nabo eno kubanza bafuna orusarweye rutweta consent ko imishanga nyinji yamanya bibo mwana gwanje bantera nakinkebyo ejo state atone nagihoza agiteko mu koti agimaririza kuri katakaguye kuko narashobora yes obutatu yon tuganira ukati wa wandizire ngo weekend yona office ya DPP ningashi office y'umuhaba mukuru wa government etuyiro muri imbara hinebe mbeno mukorayo kaizo byanyumwazi banimanya ngo mbe mwene induction y'aba state attorneys basya abona abatonganizi basya ba government abatorenwe etse tuganira cyo muco ningashi okuvangurwa ninga okutendekwa kubekura muco. Yes, kwenda kwikiriza emirimo yeye DPP aine kumana leta ba state attorney abasya na recruitinga na leta man masya so na mwenu bamaze ku recruitinga ya ba state attorney nyamwinji weekend nabwo weekend yona yes ashatu mnana kwa yongera ababere baruho weekend yona bajimazire ninga tugirumu bakora icyo bakwita induction no kubatekaje mu office bakaboreka oku government iri gukora bakaboreka oku offices zikora bakonjira no kubatendeka munonga aha mateka bakora ni baroya okanye no kubatendeka hati ubwaroya konka omukora ya office ya director of public positions so mbwenu weekend yona ni zakujimara tukutendeka baroya basya abatwegisireho kwenda ngo bakko omu offices abakandi barashe bakasindi ko muza field omuza district zitweze turumu kuna ngo bakikamu baye ba ready gukora binamani binobwenje bine mico mirungi bine bono ba ready gukora abantu omuntu wabuja kashemero mnonga. Yes, mbene mkoratara nyoni mnyamakuru so utakasho don't be surprised that when tunimanya echo one of the key things eche DPP ningashi anguzi chagambireho abena cautioning ngashi nashaba ba state attorneys abatore ino kugira ngo be hari kintu cyo bushumankuzi baheza kwikom office. As far as I know, office yanyu ni yeshime kubanerwa no bushumankuzi. How come bushumankuzi buri mu office yanyu? Wewe munonga abo kibuzo kirungecho kandi kibuze kikwatira kikwata abantu buriyo mu wena. Yes. Ekintu cyo bushumankuzi corruption kigaruka kitwa kweta integrity and ethics. Mwenu nka office ya DPP tuinechi tukweta zero tolerance to corruption. Okay. Je tshima sa corruption teriyo. Ongati manisa corruption ahe kumanyirwa hona. Mbagidiringa nayo back to zero. Office ya DPP te kwikirizana te kwatega n'abataba abari corrupt. Abuka corruption ni no muze omujimwe etukuranisa omuyihanga kwito turanisa crime. Corruption is crime. So kuzakuranisa corruption ejo ninga crime yona hatima kujiranisa mune kubaza mwa yesotinga mwa itereza mwareba ngati imwe mwine systemu ekweka kandi ni mutimu abamuchi eba iseka ukumi so ejo emphasis ejo tudangwa digambira aba state atona basyabonka ni message ya office ya DPP yes kugira ngo mu DPP ari mu zero tolerance to corruption era omuntu kwa ine instance ya corruption yona na reportinga mu office either amuntu okuba yajukora or reportinga arikumukura kwenda ngo badiringe nayo decisively badiringe nayo kamaririzo bazihereze ocho yes bazihereze ocho so ejo ni emphasis eyi nka office tukuteka omitwira kandi no mbaraza ncho tuteruna baraza ekiganire echo kwenda ngo abantu bije babugane na office kwenyini rero arabaye nekizibu chona na corruption yasaka kimwe muri byo nacho akigambe kana cyo bakore ki badiringe nacho hato bundi umwe mbere mbangu nimuze mushange nyowe akani nyomanyirire ningo wambara umanyirire ningo wakonga hati ni timu yona kuruga Kampala abakuru bona bariya se ekintu cyo kugamba cyona
nicyari basanga action ne kukorwa ku rugankahe aha mutwe mpaka kwikahanze so naza kubuza okache kugira ngo ntangarizeho ubwo state atonogo bakwa batori no musya nubwo rugire LDC n'urugire Law School nabaryo ningana bahereze ko bwire arukoro bwa prive kugira advate batiraho baza kutorana ba state atonaba qualification kazi ngo ineko umazire Law School wajishire okaza LDC okajika okajwara okagraduating okajwara junior level minimum qualification kwa competition eri nyingi everyone taraba competition eri nyingi ako bakagira ngo kuba amazire ku advertising imyanya 35 akiri 35 babahira 8 haka applying abantu 12 so cyamanyisa mwenu ngwe minimum qualification ino kuba ndebinje ebikongera haho kuzakora ki kuza kutunga umwanya okasinga mu competition ejo namwe taka ba surprise washanga arimo baro yazamaze imyaka 5 bakora abandi nachinkebyo so ezo yes LDC na Bachelor of Laws ezo ni minimum qualification. Yes, then twaiza kureba ko kindi we yumwe office yanyu ya DPP umwakira mshango category y'imshango y'umukwakira hati to nka office ya Director of Public Prosecutions ntukora imishango eyinkwasa kweta ya bushobya eyi abantu bakuhababa aha police eje mishango eyi police chinko ne koraho umurujungu etweta criminal cases yes ate ejo niyo mishango tukora kwenda ngo omuntu muhozesi gwama kumusinga emirude mingi bayemba mukoma umuchome emirude mingi emishango nko kwiba okuhamba okwita emishango ni mingi eje ya corruption twagamba okurwana okutera abantu kandi public nuisance gona yes na public nuisance gona mushanguruho omunakejo omateka kandi wakora police akakwata ite batetera fayiro tukashangara mu jurizi nitutwara mu koti tukozesa koti yakusinga bakeshibonerezo cyukushimeriri yes then kashe emishango ya sivo atije emishango ya sivo ejo kandi yone ndiju ejo mbuteka n'emishango y'abantu bashimira ko batakutwara ha police emishango ya criminal eri hagati ya omuntu agukozire na government nico kureba numuzo wa state abantu bakutwara mu koti kuko nabaga state atone ni lawyer wa government okaje emishango je ya civil eri hagati y'omuntu na n'undi muntu aho buri omuntu okamasete zawe ngwa no business zawe zokora ngwa kusupply ngeti ya kusupplying hatune ngo akushashuri iyo tukana ngo mukome bamukoma tine cyo ganyirwamo kuri kanada ngo either kushashuri sente zawe ninga akwereze ibintu bibaye mutumiri mbasaza ngo bamukome kandi agarashashuri kokati wacho ekikure cyawe niki cyawe no sente zawe na business yawe tamburi ninga shemishango y'amataka ndakushire karimi hariho umushango wo gurizere kubaho ubwo she's a lawyer by the way yes. Uninza wagumanya ubwo ubashomise kwaize kumushomesa then yayango gumushisha hata mushisha mtu ari umukoti yazira ati nyonka mushomesa konka yabara kwisoza ngo tushwe tiyachiza ndagano yiteto atikoze yo kujangu mushomese then nyishe mushwe so hata ubwo n'umushango atugo rwasivu abo kuba gorumwese akanaenda either bamuhe sente zeye ningoria aije amushwere yes hati jiponi sivu era kukia kote kahereza odangu ashashure sente kuzamuremiri hata amakumta muchome echa sivu tuja wakamta muchome umushango nguba muchwerire emyaka ningati apana bamta muchome cha sivu abokure bakushashura ziri sente era yazishashura akushashura hona narugayo agamezi gagataka we ninge myaka nabo still njana ziri mukaga ungakushashura hona narugayo konka yabatashashura amezi mukaga marakwayo nashohora rero oria aronda endijenjeri yakwasa kutunga sente ze Yesu yes tutakajira mukahumo na nyendo tutangaze ukace umuntu yo natureba nangwa nanyori ya hanyuma sa kubanta kushumanya ntakumanya ubwo butumwa mukashyo bwanta
obuherezo bwo kugira ngo nabasa kutunga roya ninga nabasa kaba umushango muntu anyibwire mbuzi anyibwire itaka ninga atwire sente zanje mukashije Rwanda obuherezo we bari munonga muri intero n'indote tuganiraho mu kiganiro nyinshi akari mu baraza aha Global High School arugudo rwa njamba tureta Buremba Road opposite na Ruhinda Hotel arwajuru hotel rwa Cash General Hardware njya ngo mwanyogwe ebitunke bimwe tuganiro abantu mwe nimbahiga ngumwije muri mu attending ikiganiro ejo hati ekibuzo cyawe kirime angozi nyingi kuko nabashobora rwa criminal ari uri kuhababa automatically file no za polisi file ka state attorney no za kushangwa nero yawo automatically ari state attorney iwe uri kuhababa kamba file kandi bahababire no basa no kondero yawo omushango gwagura umuhango ogutweta semi capital ninga capital kushanga ngo kushanga capital jimasa ngo basa kuchwera sentence yo kufa basa kushira mu ngofe gwamara kusinga ejini capital ogobwitsi ogobwitsi okamba bwishikuto okamba nabakaza bakuru bayira wo kwamba bakutoroba njya ngo bwishobuto ari mshawo nkejo dena ari tweta semi capital eje gwa kusinga kandi treason no na treason ene mukta hiromwe dena ariyo tweta semi capital gwa kusinga ni babasa kukoma amagaraga we gona umarimo arimo kutoroza ubwisicyo buri hagati y'imyaka 15 na 18 harimo kwenda kwita konko ngore ati yafa na nimshawo nkejo ati mshangeje birejo government ne kwaroya wabano hozesebwa government ne kwaroya emushashura ati weroyana na state bawazaje imishango yabo emishango yasigara oyine kuba oyine roya wawe nkomuntu wako batamwine kandi nanije mishango nje yasive nagamba kuko kubatine roya kuko tine sente kuko akikibuza kiri aba batine sente batakuma kukabaroya abo komite ko bicesha uko bagero karonda roya wawe baroya bari mu binjo matawoni gitomu akabona yakorereza kuko hano mangu toine sente kandi kikwasa kureka ngo toine sente hari umbaroya abakorereza abantu abatine sente abo pro bono abo basakweta pro bono abandi bakoresha bakweta legal aid bayamba abantu ngabo ebigombe birabe birumu ba abantu society bine legal aid clinic yabo eliaho nijani boma kwa kweta boma wano shuma nkaha biraho abaroho abendanga muntu abanira yes around there binoho office zabo zikazi biko no mukubanza n'abatemba manyo munonga konka bakafuruka dena na LDC Law Development Center nabo bineyo legal aid clinic yabo aha LDC ishomero so ko no mushango ukuremerire kandi utakwebasa noze bayishirira bine criteria yo kuriya ngo gumpaha na taha ombanta butukurebe abutukasa korereza bashanga no tahamu bakorereza umushango nyo nisho yes twisha kuzakaje umukahumura kwa nebinze wagambise sha file nco cinkwisha kwa nintanditsiraho kugira ngo kurwa kuza police okahaba bakayiguraho file harubwo kuza umukoto kahora ngo file kabura tubantu blaming oha bitu umureba TV wese twisha kuzakaje umukahumuro otakargaho ntugaruka arukutweyongera otargaho ntugaruka More fiercely contested than this. One of the fiercest rivalries. Huge clash. He is having the time of his life. Can you feel it? The shake.
you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Bannayuganda mwenna mwebale kusima Bakyogera Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. Leka ekirooto ky'omwana wawe okukola omubyenyonyi kikiirire na Uganda Aviation Academy twamiibwe ayata na UCAA. Tabaraka y'Omukahumuro kandi program n'enshonga y'izuba ejini TV West omuheereza ine Angela Natrinda mu studio n'abasakwani nyegaitwaho Peter Rubarema kandi ogwo ne resident state attorney aba district ya Isindro kandi ogwo n'abana akora mu office y'omuhababe mukuru wa government ngasho mwete DPP tutakazira Omukahumuro twabantureba omuntu okuyakwasa kwishitubwa obuheereza obwokubasa kumutonganira ningasho kuba kutunga prida okuyakwasa kuba nahabaho omushanga gwe washime kuba nahisura kandi no kuyakwasa kutunga obuheereza omuntu atakwasa kweyemerera ninga utakwasa kuba ine akasente ko kubasa kutunga prida tutakaje Omukahumuro twagamba kintu cha file kandi natona nyenda turebe home nunga kujango harobo kutura kura ngo bachizo mukoti twine file ninga file yabura ningo mushango bagubara baburuza nkoko ejenshonga ekukuzereta hone kitu jengu nebura polisi neje buru mukoti nebura kahi na nisha bushobora we bari bunogo buteka sawa kwa program. Yes, When file kubura you think actually birengo file buziri na isimyaka kurenga kumenya inkozire file tekaburaga mu kote yawe mu office ni mu kote yanje kureke ki ekyo nangato bacenge file netambura hati nyoweka state attorney ningashikomeza government actually ninkora file ya police file tena yanje ne ya police niyo kugitebekanisa ekajinsindi kiro mu office inkagishoma nshima kugishoma injihandika mimi najihandikamu injigaruza police njanzo mu koti police kwata file na suspect ningasho musibe ebatwara omukoti inshanga yo mukoti inshuba injikora mimi najikoraho tukora mushago gwito mukoti inshuba nsindika aha police hati akiro cya kote kindi police shwe kuraki ejinsindikira hati inshitwara mukoti erizobelyo hati ekikuba himurunde mingi omukutambura kwa file ejo korga polisi kuzo state kugaruka wa polisi obundi kibaye ko state bageta ha region o regional DPP obundi kibaye regional DPP bageta Kampala yo file netambura hato obundo shanga ayito atugendera ebitaro mbamtine kopi zezindi file neri yemwe aboko bakure bageta Kampala basa ngo maybe binakore ebinkozire mu byaba nibyo so niyo file atamburi kuba ageta region obutweta DPP go wambara akora gushoma basa nzatsindika rwisinjiro eje mbarara hati jaza kuba ngaizo bari akoti abo shogeze nagambira zone ezo file tija mu koti inje ekiganisho tukunda kozesa ninga cyangwa twakora kozesa ngo file yabura ngo file iraye kuberi kandi hakumanywa ako buri file yakuza buri ari kwata file ejo assigninga ati gisindiko wogo rena wasayininga akijigaruza ashwa sayininga so file ya sakweri you maybe niwo wahabire uja kujono mu office ya state kokati injine
just basonga na heri kashi kwani nishimekwa nikwereza umuhanda kati ikagaruka polisi ningeje kadisindika mbarra ninga nsindikiye Kampala ngatukushobora ninje eti ushaka kuturema no kushobora no kutunga ubwire bwo kushobora n'abantu tukabagamira ngo wije umukoti umushaho gwawe twaguhoza fare yawe tero konka habo kuba area haninga niyo cyo ushaka kuturema hati harugamo abantu kuteka ngo mufayire kabura nguninga baduguzire kwenda ngweburi konka amazima garugo kigumire fayiro kubura omutaka bara kumanye yajiri abokuba owahereje kuzisayiningira we no ohogwe ari kwa nshobora so niyo cyo jya fayiro zibura n'ikigabije tukunda koze sako ngati cyo ciciri just fayiro ni betari ahaho eyo arojondera izobe iriyo ninge shahenjo so naheza kugenda kuhaba bomushango gwanje nko mundanye biritaka ningashi ninga ya toroboza mwana wanje so tweza kumuhababa bakamukoma nohoro kuba nashashura ninye tshababa kushashura hati tukatwura nko kweza kuhababa umuntu bamukoma obo bwiro bwa kwari mucome niyo kuba no shashura ngwezo kuzo kurya kahumwe so kunyaka yes bari munonga echo rero kibuzo kiri partner kibuzo cikuru munonga abantu bine kusicenga hati eri mushange na bwambere je yasivo eje kwa no baje umuntu sente zawe eguri hagati yawe na nanka umuntu yes ninga company ninga companies ninga government hato umuntu kuku kumusinga yari makushashura omukugizo kutunga kwenda ngo shashurwe okamutora cyane nawe ngo ni civil prison tiko basa gino shashura ari sinzo kushashura kubarira sente bani burizo bani buri wiki wazishashura basa kwata kuzimanya munonga kwa igiti area yanyu kandi nimtoronka mukaga nkomwe kumaraga mezi mukaga kala mareyo kokete mishara mukaga pa week ninja niyo tutungati ngwatikanaga munonga kwa akweti tanjoko nzaza zahindukiri kokani zezo niyo rege tiziri nyinji kwa criminal omuntu ayibere TV yawe ningasha ibire nkoko zawe bamukwata twamuhoze sagwa musinga bamukoma ningasha ya rumandi agwe ajuke munana hoza na government government niyo na necho yacho ni government so aho tino kwa nashashura government ni mutwara emurise emureberere ko gucemerire kwa nchikorwa o mateka kashi yasu yom police custody atakashitsura umucome henyine atakazira umukoti niyo kari police custody injira aba police bineho intebekanisa yabo okuba kurebera abantu abakabandi mu byabo bya police of course wabo inabo nyabuzare bawe nkiyamba munonga bije nabo bakayamba kurebera konka ikinacho ne cya police kuraki kurebera umuntu ogwe kereka ngo obugabe gwe bwona babwiciriza mpaka nagira umukoti so bono buhereza bwabo obuhereza bwa government no buhereza bwabusha okay akakahunga nakabusha naka government ako okay so nyenda hatutuze ahanshonge yakureta umustudiri izoba etuganiro cha DPP na abatura ncisha kwatsura mu izobe ya nyensa kare no humutoshimikwa na hikumutuganire cyo mwisha kuba no murebarije we bari munonga abo kweje shongeje ya ekiganiro nigashete baraza mu rujungu nigashitugweto omushomo nekintu kikuru kandi tubetmazro bwire bwinshi takuchukura omuchange cyakunu kugira ngo abantu bona abakwenda ababurijo na nabutukora nabo tukozesa nabakutukozesa bona mutwije tuze ahamwanya gumwe tuganire ahankura yitu ya office ya yo muhabaye mukuru wa government omuhabaye mukuru wa government wenyini Mr. Rinanguzo nako baruho niwe akwari niwe nashobora abantu kukira akwa no mukama witwena kuko nagambira omushomo guningashi ekiganire eki nigashete baraza nza kwakiri aha Global High School opposite na Ruhinda Hotel Buremba Road ningashi hihi na wabaguma restaurant na
cash geno hardware utamanyaje Kakoba Road Kakoba Road was man how I can say ekatiko traffic lights at one time tima zazikora mokani how mwe now ona to hashobora so mwenu omushomogo ningashibaraze ejo no kwenda ngo imwe abantu muje muganire na office ya DPP nza kwa tupata mishango yone itukoraho nka office konka amani tugatire amishango y'amataka amishango ikwatirine na nabempunji na nempunji abantu ogomanyi gurumu emyanya y'empunji na Kivare orukinga ezo za camp na district sesor costing yes kandi na nempunji nabo bikiriza bakutura nito mu matawo no mbarimu omutawo no muzambara zanke empunji zimpunji yes amaya naone empunji tugira ko kwayijiri okabakongo buri muntu wena owihanga ryore nasa ko empunji kugira okwiyije okwije kasaba nahunga kuri hakuruka immigrants nabone empunji immigrants ari umuntu cyaso arigire kuri yawe yije okuturu mu Uganda uko kurita hunjiri kuna yijire gukora ayijire kuronda ki tarahunjire tari impunji ogwe empunji no mutoko arije kuri wowe ahunjire akurira ngo buramubweyi amagarageye gari ya risky akije nahunga ejo niyo mpunji ejo so nza kwa twata mpunji tukwata byamataka tukwata na kitweta gender based violence ipani no kutekaho abantu obuhutani ngo kubonabonesa abo chikora cyabo kugira ngo no mukazi ninga no mushija oshanga nacho cyamwe televizibu ninga no mojo ninga no mushiki ninga kai naina no kuchikora wide ninga ona yeto mushiki nabo barabo na yeto mushiki ninga na yeto mushija obushanga jasabwe kitunkecho oshanga magarage gaza mu okutugunisibwa ebintu bitari kimwe kimwe ino ebintu bingi so ebintu twatwa munonga konka nzako tugabari biona kurugirira amateko kugari echo kwenda kumanya amateka cyona noza funa mutora orakugarukemu echo kwenda kumanya office ya omahaba mukuru wa government noza kuchimanya kandi by extension nana abikufa polisi nana bikufa mukoti akezo nizo myanya eyitukora nayo munonga polisi akaniyo twiha za fire na mishange tukora kanto kaenda tujitenkaye tujitiro mukoti yes so harobo kushanga nyine nka abanzo gambenta tinyine prida tinyine roya kandi nyine ze sente ninyenda kwekwepeza I've ever seen cases kugira ngo umuntu naza kunyoniza kwehoroza because ninye ndikumanya ikintu kucagenzere wogo umuntu naje kitwaza atakugira ngo I don't have a lawyer konka nyenda kuzo mukoti kanyenda kozo gumushanga me as a person actually natinye ko mu station yanje yisinjiro imishango minje eri mukoti mbasa tinyine statistics ezinyine ko imishango myinji ekucira yo bwinji nejo ey'abantu bakwehorereza batine baruye ahubwo kubanza for example muri polisi yakwate kakoreta bakakutara umukoti otine roya note kwehorereza wota kutaho rina kugambira ya semi capital na capital government ne kwa roya cyane pasa ngo kwehorereza wotine esenzo kutunga royo ndijo so kikirizibwe umuntu kwehorereza omushango gweye naneje cyo ayite ya civil ningashije y'abantu kamba banje abagenzi babo bine bakufe byabo umuntu aha muntu nayo oyikirizibwe kuzo umukoti ukatunga ka guidance kacheka cyao ukafayire gumishango gwawe uko muntu ukaguteka umukoti ukijoka guhoza kikirizibwe kandi koti negumaniye ko ne guidinga mpaka umushango guhorize ukuvuga ko kugura agende weno wo umuntu oyino bujunanizwa ubo kwaza koreza umuntu umushango yes atuza koreza umuntu umushango hato oyine kuba oriroya hata bapurira okashome myaka yawe ena ya university zenye myaka ena hati new standard waza LDC wajimara wajwara wakwetwa kweta enrollment arho orukararo abaroya
bakuteka arukararorwe hariho babeta ba hato chima za rukararorwe hato buri mwaka oguma no shashura certificate no shashura license buri mwaka ku istimi akenga customer nda gukora nkaroya wende kubona license no gendo yihanditse arukararorwe agiye bakata enrollment yes omukoti koti omukoti no rukararorwe koti niyo ekurubika niyo custody ni yaro ejororo of advocates so eri kampara so advocate no kubana hato soko kwa advocate hato umuntu tunga license ninga certificate buri mwaka eri kwikiriza koreza abandi bantu so uko bikoze rero yona nga certificate utagine yo mwaka ogwe hato mwaka ogwe po biryo takakoreza abandi certificate sama no kudishashura no chashura yes no arebe kwetagisa kuza kugitunga yes arimo kushashura ukana no mwaka ogwo kuba guhwire oine kuba ogiro mishomo yabaro yakwena ngo gumori standard so bukuzo mishomo bagomba kwa points so ine points ko ezene ko ine aba bagurisa tukora umukota nabo mbambaza ata wabona magiro kimwe babona arabe nkore yite yakare nabo kashati to byaro ya actually umutoko nakukizaho emyaka imwe n'imijina na ainemuka advantage so atabo kweta bagurisa just ngo intebe bikoze kwa rubire gwinji munonga kandi bashobora mu minji munonga kandi we cancel when wo hati cancel Elisa wana tuija kushoma nanye nija kushoma hata mbite ko bishire cancel ni roya ni taito ningashi ikitinisa cha roya hazo kuchona muno yari mu koti bashikwa mbeta ba kanzo na muno babari omukoti yana huzo mushango nabari kanzo okay just shamani ko niyo taito yeye no nari kanzo ni advocate nyiko tatagambire tija twajura justice ninga shomaramuzi twajura na magistrate wow abantu mwena mwijo mbaraza twashobora ibiteri nyotire buza byanje mwijo mbaraza shemerero ko kaina nyine okahinte mwijo mbaraza twashobora ibiteri tunatubicengeje obugufu magistrate no muramuzi owidara rya hanze eryo kubanza bina madaragabo ko kamwe n'abakotejo ya chief magistrate kugaruza hansi abo tubeta ba magistrates kandi buri mu court no meta your worship then tugiraho ba judge ba high court so aba judge ba high court n'abaramuzi bakuru aba court nkuru yes abo buri mu court no meta my lord then tugira ba justices aba court of appeal hamuna supreme court abona ba courts ezikujururwamo hamuna na court nkuru munonga na supreme court court nyo de kamba shobora court of appeal nejurwamo yes bako hababo omushango konkano nda kwekosako bargo my court nda kujuriza no nda kujuriza yes ejo no court of appeal supreme court ejo no court ensera zone niyo kweruka yo mu Uganda hata abo nibabita ba justices abari mu court of appeal na supreme court yes okay so aho twija twishanga umushango twagwiha magistrate court twajutaro mu high court tukaheza tukaza mu court of appeal ninga shoka shanga twahiko mu supreme court nibisha byenda bitaho nuguha umushango kurwa mu court ejo kaza mu gejo ninga karwa mu gejo kaza mu gejo emishango ina amadaragayo kandi amadarago ngakoreka ni court ki egukuzamo ombyite bya criminal emishango ya police nishitanikira na muno aha maximum sentence ekiboneze kukirayo so no shanga buri muramuzi aina hakoma so emune mingi omukujuriza no shanga ekirajo ntwa kikiriza ngo no basa kujuriza kabiri okay
so umushango gwatankira nko mu wa chief magistrate cyangwa se mu juruzo mu high court ushobojuriza umukoto bapiro ushanga cyaseza zo kujuriza zahoyo nyowe tunasima inshamwe yubahereza kote yahereza so nazo mukoto bapiro ushuriza mu high court urwo wa chief magistrate ujuruza mu high court high court sharamu obundo omumudimwe still abura kucyaki kwiciriza still ajuriza umukoto bapiro umushango gushanga mu high court umuntu yabara kwikizana na high court ko yasharamo akajuriza nabwo still ajuriza nkahe umukoto bapiro chance ya kabiri ajuriza mu supreme court so ko agent system yo kujuriza makoti ga Uganda so the capital offenses zo twari mu supreme court at capital offenses ngo nka mweno rwa lawyers ngaba justices batano baza kozo gumshago ejo rebera capital offense dinga yes no at capital offense ntwachi masanga kuko nabashobora no mushango ubwo kushanga ngo amakusinga ekiboneze cyamhero nibasa kusharamu ubwo kufa yes umateka hati ejejo imishanga nyine tanchiro mu high court abo kuba abaramuzi ba high court bo tibine kashare aha jurisdiction yabo aha power zabo abujonazi bwabo bo ekiraje cyugamba ngo bakwereze bo bayina macukwereza so mishange ejo ne kutanchiriye je ya capital netanchiro mu high court nashitama jajogo omu yahuru mushango wawe asharamu so okwata matire atichizire nayo hata kora apiro omukoto vapiro eje waita mu koti ejurirwa yes hati eje mbashitama bajaji bashatu ba justice bashatu bahuru mushango no basharamu bakora ki ishiramu yabo hata mutachi bata atichirizire nacho stira achaina kujura kwakire chance ndijo chance aziribiri hati abona kujuriza mu supreme court hata shitama ba justice batano yes hati cyabo batano bakushara mecho tine court nijo kwaki ekuchindra okay see every day is kokera biona ntiza kushobora ho mbaraza abakwasa kwijamwe n'abantu mwije bivuze bibiwa nebinde byata kaburiza umubaraza bakone chance yo kubuza umurukiko rona nigashinda wendo kayiko muntu roboka mbuzo kajiko ogupite byatwa tukamenya bice yateye kambuza wa Kampala ninga wa Bushenyi ninga wa handi wa Kampala sa twire nziza mu office ejo bakushaba kasente mwe twareba boss yakatwe nutwaye yes so kukutahamu omtuganire cyo no kwabusha ninga harushasha kasente ay okutahamu kiganiro no kwabusha abantu mwe natubeta ntubashaba ngumwije muzamu kiganire cyo no kwabusha ikiganiro cyanyu ntwenda ngo office nayo etunga interaction n'abantu abo turana umusite zitwezi batugambira ubuhereza bwito kuburi ebitine kongeramo na netu ibibazo gambe ngo mpamuterire umuhamizaho na nebinde bikuba kwataho niti bitwataho tubiganire tubigambeho turkendera umugambo byamhero mwami byamhero rwere cyamhero no kubagira ati muja baraza yigitukorira imwe wache tacho ikiganiro yes ikiganiro ne cyanyu kandi utakaganira wenka so tuwaze yo twenka tukeshangezo y'aba DP tukaganira byitu ntwataganira kandi twatwafira umugisha go kumanya ebintu mu kwetaga kwenda kutubahereze je ebintu eko bategana so mu office zitu muje bitugambire muje nkonkeshi nechi kuno mucindura mukakora muti maybe obuhereza bukaboniri hati tutwari bangu mateka nchikirizibwa tune kuchukora aho kwaturiho ahabwa abantu ba Uganda abantu ukutura nabo mani to abantu abutwereza no abantu bamwe abututuramo so obuhereza burungi ba office ejo nanye ndimukora abantu kweri yo ndimukera kandi bwaba buri bubi nanye somehow nanye ndimkwataho saba twumukuja matu yamba twaganira twashoborana
nicyo nyina bati bitwasa kubegesa abatu abo bahava mushanga polisi batumara ko mu musibe akomaho hata akibariyaho muzo mukotorana n'umushango ati no hozana noriya ngato kumanya oriwa ohababire hacho mana ameza ngahe umushango maybe bagubinga n'ingore bamwemerera hata chohora kugira mushango yes depending on the case kugira mushango hata chohora yamureba kana atagaraka takari umutuna abahire kana kamamure kwiri kashi atini agakagara yose aha ko gato tuganire je tumanyire buri omwe icyashimwe kuba nakora tutamburaje mazima kandi tuza batohereza yes yewe mnonga bitwana yabaregumano kunda TVS yabari no kutwegeta home program irizoba taba tuyontureba okwitebekansiza etuganiro chomhabe mukuru wa government ningashomwete DPP ogonaba Director of Public Prosecutions nahaisha kwa rutuganiro isebijanye nsakarena nabatura turukoreba hanshonga nyinzi tusha kwa ntureba hanshonga emishango y'amataka ntureba emishango yechukura cy'omuntu ningashi okutuntuza omuntu abwe chukura cyejo ne gender based violence tujana kureba nemishango ekwatirine nempunji abona abantu abari omyanya omukampusi hamwe na districts ezuru hosting ningashi ezuru kutayisa emyanya elmu empunji kandi mu studio nabanyene omwami Peter Rubarema oguna resident state attorney abwa district ya Isinjoro yabayo natshobora emishango tari yemwe na obhereza obwa office y'omuhabe mukuru wa government umuhereza waboine Angela na twinda bitona wire wetu wabasa kwa ngo yontisha kwantu barekeraho utarga TV West kandi ntisha kwantu korata ona program eyo hinje no burisa utarga TV West hanga barinde kambarekeraho mukama barinde murare kunzu bye bye.